masuk yang akorda pamaitasya dulu itu atau lagi dengan personal yang matutuga bedolma nasib dan bedolma si turun di tengah-tengah di mata sore masa di sore bangsa perhari bahwa sahutan sore kali hari nak sore berdua yang menurut kami damu permusin kami disuruh kami doa sahutan yang betul mengalih-alih bertemu maju undang mulai bandar rumah undang sopi iya kelas kedua
Mula din matuto, ope, ng ujungan namin mga tortur namin. Bueno, wah, sehat lagi. Kayak dulu ya dong. Ya, kalau sama dong itu Indonesia, kalau mereka udah rumah, ayah tuh dong udah. Oke. Neng martong di martong na angin rawat tengah sahuta. Oh, Nagkaroon mo ito. kaya kalau may siya dapat may siya sa Nari na problema. Oh, Punta ko, Mitch. Jambukan dari Okay, wala din ang pag-musik namin. Open ang ujungan namin, mga musik namin. Gudang namin. Bisa mo sila na pangangapang na yung tiyo, iparapat pangatapang. Bago si Tito na nasa luma,